inrin ni le pathian nia te khan football manga in elna sang khel chun zomania English Premier League season thara Champions League khel phak turin boruak tangzui zelin La Liga champion tur ala chiang lova Serie A lama po champion tumai ala boruak sang zual zelin Bundesliga ero Bayern Munich an champion felta ane League 1 season kalme khel chun zoma Strasbourg in champion team PSG gol ni gol khatinan neya Strasbourg ya mini somnina gol maswai nein gol khung tu ero PSG player Lucas Hernandez nin anlama tilut pala hemi nu first half additional time a Strasbourg tan Felixan khung belin first half a sin hi fine Strasbourg in man shuaya master second half tira Bradley Barcola and PSG tan su thanin boruak atang zual le PSG hen hun tha tam tak anin siam zuya ma se golden khung bel thei talovin Strasbourg khelmola gol ni gol khatin an plom ta ane League 1 season kalme ka hian team som pariat in elin khel somthum pali theu an khel do na tuna hian khel somthum pahni theu an khel tling towa match ni theu khel ma bak an la nei PSG hi an champion fel towa point som sari pariat an nei meka Marcelin dotin point som nga pakuan neya pathumna Monaco amin point som nga pariat an nei mek season thara League 1 atang hian te bula pakhatna tanga pathumna te hian Champions League an khel thei do na te bula palina hian Champions League qualifying round atangin an khel do na te bula pangana in Europa League group stage atangin an khelanga te bula parungna in Europa Conference League qualifying round atangin an khel don bokani hetiang ani awang hian League 1 a hian champion chiang to ma sela Champions League khel turte Europa League khel turte le Conference League khel phak turte hi an la chiang lovani hei baka hian relegation lama te bulmong lama om team pahni som pasarina le som pariana season kharte an relegate dona tuna hian te bulmonga omman peliar hi relegate chiang to ni in abak team dang pakha direct a relegate tur hi ala chiang lova chubaga chonte bula som parukna in relegation playoff an khela tul dona division niam zoka playoff khel tura in hlangkai team nen in ma chonin chuta achak jok chuan season thara League 1 an khel chhun zomanga atlom jok ero in division niam jok an khel chhun zom atul don ani chuwangin League 1 atang hian direct in team pahni an tla dona team pathum an tlak theidan om thungin chu ero playoff result a ain ngat thung ani Italia Football League sangber Serie A po khelchun zom ni in heta hian match day somthum pangana khelania in khelang sarzuala Roma in sikhat fain an mi khwal Fiorentina an neya Roma tan a season khanna mang Artem Dovbyk chuan first half additional time a Roma golom chun hi khungin point thum hlutak a team hian an lo chhuwa pha ani Atalanta in Monza khelmola silifaya hena changin point thum an lo chuak boka Atalanta tan Charles Di Catalea jong gol ni khungin Ademola Lookman le Marco Bresciani ni ten gol khat ve an khung bok Bologna khelmola Juventus an chak zolova gol khat ve khungin anin ne to ka mi khwal team Juventus se minute kuana Kevran thuram mangin man ruaya ma se minute samnga palina Bologna hian Remo Freuler mangin an su ta goldang lubel lovin point khat ve an lo chuak ta ani champion lai Inter Milan in an mi khwal Verona sikhat final ne shama Inter golom chun hi minute kuana penalty atanga Chris Jan Aslania khungania Inter Milan hian point thum hlutak an lo chuak he match a hian Inter Milan hian an player poimo then khat an chol ha dam tira UEFA Champions League semi final second leg a Barcelona ma chon turan nia chumi sareng chuan an player bultan khat jok te bultan tirin heti chung hian point thum an lo chuaka an tan a hlu hle Serie A season kalme ka te bula ma hroi tu Napoli po an chak zela list khelmola lenglu tin mini somni palina a Giamoko Raspadori gol khung mangin sikhat fai Napoli hi an chaka point thum an lo chuakani ti hian Serie A season kalme ka team in el som ni atangin team som priatin khel som thum panga thewan khel tling towa team pahni chawin khel som thum pali la khelin mabak an nei tam zualani te bula pakhanna atanga pariat na te hian khel som thum panga an khel tling vek towa Napoli in point som sari pasari na in point thumin man ruai meka pahnina Inter Milan champion line ni bok hian point som sari pali na yin pathumna Atalanta in point somruk pariat an neya palina Juventus in point somruk pathum na yin pangana Roma in point somruk pathum vek an neya parungna Lazio point somruk pathum an neya ni Italia League sangber Serie A hian champion ala chiang lova Napoli hian point thum chawa ma hroin khelma bak pathum point kwa lo chwa theilo ma hian an din mun a that leya ma se vai khat che swala an hnuai mi te tan ni rual thei an nia chuwangin Napoli din mun hi ala him lo hle Napoli le Inter Milan te hian point in angin season an kharani chuan playoff khelin champion anti chian angai don ani Serie A atang hian te bula pakhanna atanga palina ten
season thara Champions League an khel thei dona te bula pangana in Europa League group stage atangin an khelanga te bula parungna in Europa Conference League qualifying round atangin an khel don bok ani Serie A atang hian season thara Champions League khel turte an la chiang kim lova Europa League le Europa Conference League khel turte po an la chiang kim lovani relegation lama hian te bul hnuai lama om team pathum te an relegate dona tuna hian te bul mong bera om Monza hian relegate fel towa abak team dang pahni relegate tur hi ala chiang lo thung ani Spain a Football League sangber La Liga a matchday samthum palina khelania heta hian Alaves khelmola Atletico Madrid lenglutin golkhung lavin team pahni te hi anin ne tok ani Indonesia Real Valladolid khelmola Barcelona gol ni gol khatin an chak thunga heme cha hian mual nei tu Valladolid he minute rukna Ivan Sanchez mangin man suaya first half a Barca hian su theilo ma sela second half a goal ni khungin minute somnga palina Rafinha an sipura suta minute somrukna Gerard Martinez siam sakatangin Fermin Lopez an gol ni gol khata Barcelona changna gol akhung zuya Barcelona hian khwalmola point thum hlutak an hlo chuak an changna gol khung tu Fermin Lopez hian La Liga season kalmeka hian goli chau la khung ma sela a gol khung te hi an poimo hle ti hian Barcelona hi La Liga season kalmeka an match khelna nung som panga a an tlom tamia lova tum som pathum lai chakin tum ni draw an neya Real Valladolid big an ma chon to na tum som pakwa tum som pasari Barcelona hi an chak tabok ani pathiani zana Real Madrid in Barcelona an thlauna tizim velein Celta Vigo gol thum gol nin an ne velea Real Madrid ta mini samthum pathumna Lucas Vazquez siam sakatangin Turkish playmaker Arda Güler chon gol masroe khunga mini samthum pakwana Bellingham siam sakatangin Kylian Mbappe na khung bel vele Real Madrid hian farsa fasin hi fine man suaya olsam taka chaktura ngai anni mini somli parena Arda Güler siam sakatangin Kylian Mbappe bokina khung bel lea sithum faya ma an soi hnu hian Real Madrid hi an cheswal vele tathung mini samruk pakwana Javi Rodriguez san Celta Vigo tan khungin mini samsari parukna Swedberg chona khung bel zuya mini samruk pariat na thleng Real Madrid hian sithum fain ma roi ma sela mini samsari parukna golthum gol ni niin gol khat margin chawin man ruaya hei hian boruak ati sang zual hle ma se Real Madrid hian gol chua bel talovin golthum gol niin Celta Vigo laka hian an chak ta sha mani ti hian Real Madrid hi La Liga a match an khalna hnung palia an chak fai ta veka an chunga om Barcelona an zui zela champion tuma in elna boruak asang zui ta zelani La Liga hian team somni anin ela team tin hian match samthum pariat thewan khel dona tuna hian team somni zinga team panin khel samthum pathum ve khelin abak team som pariat hian khel samthum pali thewan khel towa te bula pakhatna tanga pariat na te hian khel samthum pali khel tling vek to in Barcelona in point somsari pakwanen man suaya Real Madrid hian point somsari panganen dotin point li nanin thlau meka anni pahni atang hian season kalmek La Liga champion kan mudon ani khelma bak match li la amin point som pahni lo chua thayania chutiang kara chuan point li in Barca hian man suai meka Catalan club ro pui hi champion turin andin mun atha le La Liga hian UEFA coefficient ranking a point an nei tam to wangin pakhatna emo pahni na emo ani don ti achianga chuwang chuan season thara Champions League a league te bula pakhatna tanga pangana ten Champions League an khel thei pha dona pakhatna tanga palina te kwata an nei pa ngai ania ma se UEFA coefficient ranking kwata an nei bela wangin te bula pangana in Champions League an khel thei don ani tuna hian Barcelona Real Madrid Atletico Madrid Athletic Club Villarreal te Champions League khel phak thei tur din huna anding meka Real Madrid le Barcelona big hi chu Champions League khel tura in pet ling chiang to an nia team dang pathum din mun hi ala chiang lovani paruna Real Betis amin pasarina Celta Vigo an oma pariana Rayo Vallecano anom bok La Liga atang hian te bula paruna le pasarina te hian season thara Europa League group stage atangin an khel dona te bula pariana in Europa Conference League qualifying round atangin an khel thei don bok relegation lama te bulmong lama om team pathum te an relegate dona te bulmong bera om Valladolid an relegate fel towa abak team dang pahni relegate tur hi ala chiang lo thung ane La Liga season kalmeka hian gol khung tamper hi Barcelona striker Robert Lewandowski ni in gol somni panga akhung tling towa ama naiber tu hi Kylian Mbappe ni in anin nai leya Mbappe hian gol somni pali khungin gol khat chawin lewi hi aphak lovani assist nei tamper hi kumsom pasari mi Lamine Yamal ni in rol thar mai ni chunga Barca in ngana an thiam puipa ni der to Lamine Yamal hian assist som pani aneya
ama neighbor tu atime Rafinha hian assist tum kwa aneya Yamal hian tum thumin anei tamjok ane English Premier League a po match day somthum pangana khelchun zomania zirtom ni zana Manchester City in sikhat faya Wolverhampton an ne nuin inrin ni zan le pathian ni zana te khan khelchun zomania Aston Villa in minute som panina yuri tilemens a goal khung mangin an mikhwal Fulham an neya Leicester City in an mikhwal Southampton sin hi faya nein relegator Leicester City tan Jamie Vardy le Jordan Ayew ten goal khungin relegator team panin machona hian Foxes hi sin hi fain an chakani Everton le an mikhwal Ipswich Town te goal ni ve khungin anin ne to ka Everton hian minute som ni parukna beto mangin man suaya minute som thum pangana Dwight McNeil mangin an khung bel Sydney fine ma shwai ma sama sela Ipswich hian minute som li pakhanna Julia Enciso goal khung le George Hart sa minute som sari pakwana akhung te mangin an shoot zawa chakjok om novin anin ne tok ta ani Brighton le an mikhwal Newcastle te goal khat ve khungin anin ne tok boka Brighton ta minute som ni pariat na in kuba min te chon goal ma shwai khungin Brighton hi sikhat finance chakteu hle hun tom ma shatin penalty an choya minute som red pakwana Alexander Isak Newcastle tan goal a chantirin goal khat ve khungin anin ne tok pha ani West Ham le Tottenham te po goal khat ve khungin anin ne to ka heme chahian mikhwal team Tottenham tan minute som pangana Wilson Odegaard tan goal khungin minute som ni parena West Ham tan Jarrod Bowen akhung ve lea goal dang lu bel talovin London club pani machona hian chakjok om lovin goal khat ve nein an tluan ta ani Brentford le Manchester United in machona goal sari lutin goal lu tatam leya heme chahian minute som palina Manchester United hian Mason Mount mangin man shuaya bultang thajok an ni ma se minute som ni pasarina Luke Shaw chon anlama tilut palin United left back Liam ane wanga inlan kha tak hi Brentford laka hian achasuala Brentford hian an sipuran su theipha minute samthum pathumna Brentford hian Kevin Said mangin an khung belzuya first half a mol nei tu Brentford hian goal khatin Manchester United hi an le thalani second half minute samsarina Kevin Said bokin Brentford tan khung belin minute samsari palina Ian Wiza chona khung bel le boka Brentford hian goal an chuang ma sak nuwa minute samret pakhat na thleng goal khatin man ruai minute samret panina United hian Alejandro Garnacho mangin an khung ve leya additional time minute samkwa pangana ama dialo an khung bel le bokin United hian an sipuran su zote leya ma se hunin dai talovin goal thumin Brentford hi Manchester United laka an chakta ani English Premier League season kalmeka hun tamzo ka champion base na nei Arsenal an cheswal leya an mikhwal Bournemouth laka goal khatin an tlom Arsenal hian minute samthum palina Declan Rice mangin man shuaya first half a goal dang lu bel lo ma sela second half minute samruk pasarina Bournemouth defender Dean Hyson chuan an sipur su tin minute samsari pangana an goal khung khol Evan Nilsson chona khung bel le boka Bournemouth hian goal an chuang ma sak nuwa Arsenal khelmola goal khatin mol nei tu Arsenal hi an neya point thum an lo chuakani match day samthum pangana in khelngai ven lo bera Chelsea in Liverpool mikhwalin goal luta Blues hian bulan tran tha le Stamford Bridge a hian minute thumna Enzo Fernandez sam Blues tan goal maswai khungin dinglam sira tanga cross ball Enzo hian changin chang tu nei lo chungin olsam takin a pet lu tani first half a goal dang lu bel lo ma sela second half a goal thum lu belin minute samnga parungna Liverpool defender Jarrell Kwansa acheswala anlama tilut pal kolpal maran Liverpool left back Costa Tsimikas bumin cross ball aneya Liverpool tlar nung tal boy takara Virgil van Dijk kan Jarrell Kwansa apet pera on goal anei phata ani heminu hian goal dang lu bel lok lo ma sela minute samret pangana corner mangtang kai Liverpool captain Virgil van Dijk chuan chiang zedina taulu ta red chen base an nei sang zui le ma se goal dang khung bel thei lovin kolpal maran additional time minute samkwa parungna penalty atangin Chelsea goal thumna akhunga Blues in penalty an lo chuana konga Dominic Szoboszlai le Jarrell Kwansa te dem thei anni Dominic Szoboszlai an ball apas film khorlo awangin Casido an anang chingmana Jarrell Kwansa lo fall zui bokin penalty a choi kolpal marhian a khung chiang leya palmarhian a hmain goal bana pet per to boka goal khung lovin atluan le done moti nuwa penalty atangin goal a khung ta tun haya goal a khung lei theilo awanga soisel ato na thin laka inrin tok na siam tu atan amamo Liverpool laka amuta ani kolpal marhian tun haya Chelsea tan goal a khung lei theilova minute sangkhat ja samruk pani teme goal khung lova aum nuwa Liverpool laka khungin inrin tok na anei bel ngei po abei sei omani
he matcha hian Mohamed Salah cross ball du thu sam Darwin Nunez san ho takin a thel le peka goal ngei tura ngai Darwin Nunez sen omlo zetin atawa Liverpool fans ta soisel po akai zui le hat ani ti hian English Premier League a team in El som ni atangin team pahni Crystal Palace le Nottingham Forest ti lovin khel samthum panga thewan khel tling ta te bola pakhan na tanga panga na te hian khel samthum panga an khel tling vek to ani Liverpool in point somret pahni na in point som panga in ma an shwai me ka anni hian champion fel towa Arsenal hian pahni na omin point somruk pasarian neya pathumna Manchester City in point somruk pali na in palina Newcastle in point somruk pathum an neya pangana Chelsea in point somruk pathum vek an nei parungna Nottingham Forest in point somruk an nei boka English Premier League atang hian Liverpool chau hi season thara Champions League khel phak tur in petling chiang to an niya abak team dang Champions League khel phak tur te Europa League khel tur te Europa Conference League khel tur te hi an la chiang lavani English Premier League po hian UEFA coefficient ranking chhortang ka in league atangin kwata pakhat Champions League khel tur an nei bela chu wangin te bola pakhan na tanga pangana in season thara Champions League an khel theidona te bola parungna hian Europa League group stage satangin an khel theidon bok ani Champions League khel thei tur team panga jinga Liverpool chau an din hmuna chiana wangin team dang pali hi an din hmuna la chiang lawa pahnina Arsenal ngei po hi pahnina aya niama om thei din hmuna an ding ta me ka khelma bak match thum point kwala om thei atang hian in le thal thei an la tam hle te bola parukna Nottingham Forest po hian Champions League khel phak be seina an la nei lian leya pasarina Aston Villa po hi soibau thei an la ni lawani English Premier League a hian relegator team pathum tero an chiang kim towa season kalme ka team thar pathum kai thar team pathum tia soithin ne bok Ipswich Town le Leicester City ba ka Southampton te an relegate fel der to ani English Premier League a hian gol khung tam ber ni mek hi Mohamed Salah ni in gol somni pare ta khunga ama neighbor tu hi Alexander Isak ni in gol somni pathum a khung tling to ani assist nei tam ber hi Mohamed Salah bok ni in tum som pare assist aneya Newcastle player Jacob Murphy and Dotin tum som pakhat assist anei to ani Germany Football League sangber Bundesliga matchday somthum panina khelania heta hian champion tura in na ber team panni Bayern Munich le Leverkusen a Bayern hin match khelma sain inrin ni zana RB Leipzig khelmola an leng luta goal ruglu na match cha chakjok omlavin goal thum ve khungin anin ne to ka RB Leipzig hem Benjamin Sesko mangin minute som pakhanna man shwaya minute samthum pakwana Lucas Klosterman mangin an khung bel Sydney Fire an nufuan nuin Bayern hin second half a goal thum an khunga Eric Dyer Michael Olise le Leroy Sané ten an khung goal thum goal ni in Bayern hin an le thaldo ni in alang mana ma se additional time minute som kwa palina Josef Paulsen chuan RB Leipzig tan an sepur sut ve lein chakjok anom talawa goal thum ve khungin point khat ve an lo chuak ta ani pathiani jana Leverkusen in khel ve lein anni result a hian thui takanin ngat Leverkusen hi Freiburg khelmola an leng luta mini somli palina Freiburg hian Maximilian mangin man shwaya mini somli pariana Leverkusen player Piero Hincapié an lama ti lut palin mualei tu Freiburg hian Sydney Fire man shwaya Bayern an champion ngei do ni in alang Leverkusen hian theitok chua beiletin mini somret panina Florian Wirtz mangin an sepuran su thena additional time mini somkwa pathumna contract mangzo mai tur Jonathan ta chuan Leverkusen sipur su zawin goal ni ve khungin anin ne to ka Leverkusen hi an chakzo tak big lo awangin Bayern Munich hi Bundesliga hian an champion ta ani Bundesliga hian team somparet anin ela khel somthum pali theu an khel dona team tin hian khelma bak match ni theu chau an nei to ani Bayern Munich hian point samsari paruk na yin point riatin man shwaya Leverkusen in point samruk pariat na yin Antan Bayern hi lepel thei ani to lova chu wangin German club ro pui ber Bayern Munich hi an championa Leverkusen hian an champion no moi an hum him zo talavani tebula hian pathumna Frankfurt amin point somnga parugan neya palina Freiburg amin point somnga panian neya pangana Dortmund in point somnga pakhat parungna RB Leipzig in point somnga an neya Bundesliga atang hian tebula pakhanna tanga palina te hian season thara Champions League an khel theidona tebula pangana in Europa League group stage atangin an khelanga tebula parungna in Conference League qualifying round atangin an khel don boka tebul monglama om team pani te direct in an relegate dona tebula som parungna hian relegation playoff an khel atul don boka chu wangin Bundesliga atang hian team pani direct in an relegate dona team pathum relegate dan om bokin chu ero playoff result a ain ngat thung don ane
Germany League Sangber Bundesliga hian Bayern Munich an champion taka wangin English striker Harry Kane point lotlin na soitur anei ta a ani ang thawin Eric Dyer point avoi khatnan lotlin na soitur anei ve ta bok Bayern hi Germany League Sangber Bundesliga a tumsom thum pali an champion na ani ta a tun hnai season som pathum chunga tumsom pahni an champion ani bokin season masa khan Leverkusen tlazep ve zeu ma sela Bayern bok hi German champion ani le ta ani tuntuma Bayern champion team squad a hian Bundesliga champion ani voi khatna tong player som pahni zedan oma Harry Kane, Eric Dyer, Michael Olise, Konrad Laimer, Joao Palhinha, Kim Min-jae, Hikori Ito, Sacha Boye, Rafael Guerreiro, Alexander Pavlovich, Daniel Perez le Jonas Urbik te annia anni hian Bundesliga champion anni voi khatna antongani Thomas Muller hian Bundesliga chanchina champion ngunber ani na record bel cha zelin tumsom pathum champion team a atelta ama neighbor tu chu a teammate Manuel Neuer niin tumsom pahni champion team a atela Robert Lewandowski le David Alaba te tumsom champion team a tel toin Frank Ribery, Boateng, Martinez, Kimmich le Coman Baka Ulreich te tumkwa theu champion team an tel towa tumriat champion team a tel hi Oliver Kahn, Philip Lahm, Bastian Schweinsteiger, Ian Robben le Scholl te an ombokani Bayern Munich ka shwaitu Vincent Kompany pohian a coaching career a team akai shwai top flight league champion ani pui masak berania Kompany tan hun hlubik chinchia tlak takani AFC Champions League a final khel ni tabokin Saudi Pro League club Roberto Firmino Riyad Mahrez le Edward Mendy te khelna Al Ahly in semi-final a Al Nassr pet latu Japan club Kawasaki sinhi faya nein Al Ahly tan hin Galeno le AC Milan player thin Frank Kessie ten goal an khung Al Ahly goal ni te hi Brazilian forward Liverpool player Luis Roberto Firmino siamsak ve ve niin Firmino hian hun poimwa team tan atho hlok le Al Ahly hian tual chung league sangber Saudi Pro League ka match somni pakwa tangin tumsom pare chau chakin point somnga pare tan neya tebula pangala ni in league champion ni in beseina an nei to lova ma se tual chung league an chunga omte thlen phak lo thlengin Asia Khomol puya in elna sangber AFC Champions League an champion ta ani he in elna AFC Champions League hi kumsang khajakwa somruk pasari atangin kheltrana niya Asia Khomol puya club te in elna sangber ni in champion ngunber hi Neymar khelna hlui Al Hilal tumli champion to anni tuntuma champion Al Ahly hian an champion masak ber tong thungin Firmino le athian te hian Al Ahly hi an la thlen pha ngai lo thlen puin lotlin na an la chan ngai lo an chan puita ani Al Ahly champion theina turin AFC Champions League a hian Riyad Mahrez an goal kwa khungin Al Ahly tan goal khung tam berania ani hian assist nei tam ber bokin tumriat aneya tun season AFC Champions League shrimshima Mahrez hian assist nei tam berani Firmino hian AFC Champions League a hian match som pahnia goal ruk khungin assist tum sari anei boka Firmino le Mahrez te hian an tho hlok le ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thlak the chin chu nile photro se